i su tutti dobili medalje za seniore koji su se takmičili u skifu. Treće mesto Omar Balaš, Mohamed Tono Edret, drugo mesto Jurek Kristof, Medvedeni Evežeškog i prvo mesto Vetočkog Smedereva Nikola Salaković. Razumeli ćemo gospodina Ivana Savsnica, predsjednika Vetočkog saveza Vojvodine, da im uruči medalje. Dakle, treće mesto u trci skifova, Petenijara, Omar Balaš, Mohamed Tono Edret. Drugo mesto Jurek Kristof, Medvedeni Evežeškog. I prvo mesto zlatne medalje Nikola Salaković, Vetočki klub Smedereva. Hvala gospodinu Ivanu Savsnicu, predsjedniku Vetočkog saveza Vojvodine. Očekujemo da do sudijskog koleka dođu i juniori koji su takmičili u Dubosku. Oj, rakite! U pitanju je Omar Tono Edret, Luba Promeni, Alita Radan. Zatim Matijas Nagales i Paolo Kovarakis iz Vojvodinskog kluba Vojvodinskog. I Aleksa Pešić i Danilo Radovanović, kombinacija Čaša Kriza. Jerovi, Kučić! Ulazka Ruski junior u skifu. Jerovi, Harvard, Tođo! Tako je, ajde! Dobre! Ajde, stanco!